Media opekra o me si din bi e wo wiase bia fa ma me. E na me yes smart, me smart a enka sebio ma no sisimi na so Ghana for. Enka Nyankopon hira me o. I'm a smart girl. Se me call me boyfriend fie. Na me boyfriend etwa me naked picture na video e bin sida. Se wo hu naked video and a naked picture of me e ye Photoshop e bi obi body ne limit so. It will never happen. Good evening. Ebusia for good evening. Bechachi will be good evening. Me pacho. Metie interview bi sesi say de me kan no sesi na enye ntokwaso. Sesi no enye ntokwaso. Ono kan Agyapong be yi ma no awie e wo Oman FM. Intimi sumi be yi ano kama e wo me Facebook page. Ono kan Agyapong me tie de wo kan na. Wo se mahajo mahama. Me ha obia. My problem is say, can Agyapong ade na pesa odi asem no hye John Mahama? That is my problem. Ade uni campaign message ana. Uni campaign message. Asem no mentwa so. Me ti o man efe wo se wo de wo nka bibia biem na me metonton me fie. Back to sender. Can Agyapong me enra me ami bo me hu dua ntia hu hia se wo bebo me dua. Enra me ka say me say na me nko me kasa nicely. Enra me can say se me boni na wo de wo twa to me so ntwa na wo twa to me so ni nyina no. Se me nim hu bia Nyankopon ma onhira me biem. Yesterday I said it myself. Enti awie wo ye interview on Man FM. E ka se Ghana so na mimi nkom. Mimi fie metonton ni nyina. Kene Agyapong, I am not even 40 plus. So my problem is say why are you having time for me? Ade na say ana akrake to ate say me ade na wo ye nya me ho time. Ene wie wo kasa nicely o Man FM. Ti na me so me kasa nicely. Say de wo kasa eno anwumre no. Sa na me so me kasa back. Ade ti na o nya time ama me. Honorable adwuma no enye obi na obi akoda no na ye adwuma o. Men blackmail A+. Nessa was my blackmail A+. I mean, no me no de ye bom pa ya hwehwe bia we akoma so menya menya ma ye da. Semi blackmail A+ ampa with sika. De me hwehwe no e wo makoma so no. Menya ma me da. Sa na menya nessa wo so de ahye me a de da wakoma so no menya ma wo da. Se papa yi wo hwa. Honorable, me se me so me nkase me waka chon say for evidence bra. Wo se me the tape enkase watwa so asem no me se mentwa so. Enra wo de vim e ka say me tape na me de akoma UN no. Me tape na de ben no. Can Agyapong sa tape no prove it. Enra from the way you were talking no. Now wo vim e wo soro. Enra, you spoke with full confidence. Enti a chese wo hu tape no. Enti fa tape ne bra. Adena still who insist to say ya ha John Mahama. Ade say woni campaign message. One who say John Mahama ne na Jane omukọ road a ohun ni pedi omochi. From the pictures and videos going no, one who said John Mahama wa weni ade na wi me boa. You've seen it. Enti say no, enkran gra ye die no sebi eno na apesa wo de wan no ebetum. Oh, you're honorable. Oh, you're penny. Please. Me run him know of Facebook. That is sana me tio. Honorable me kind of crana me wa make who to say the time be away why just all kind of cry who know. Sana me tio. Me fast some show me moon nada. Me come me ho ba me. Because who can't be one can't be. Intend and also me dey same shame me moon na pressure. It's me dey bia me doctor or checking me BP. I was say wow. I envy your me fast say mun shemi mun ma enra wo kasa no me ye madwi say men soso me da na me da ho ase ye de bibi wo makoma sorry Woman FM interview say see na meet you ba me hu yem say wo ye no 4 hours ago enka ma reply da say see na meet Agyapong tonton me
da. Menya mobo da. Because I serve a living God. Manfa kwan boni su ni nya me niema. Ken Agyapong mi ko wia obi adio. Me ni obi aka o. Eye mia me bre. Ena enura me kan ye no. Se me gina akwan ho. Se me koye den. So far as me ko wia obi ade, me ko kun nipa. Na menya me sika ye ma ade de. I beg you, honorable, enye mi tipen no. Me yakora. O manu bi mpo chen me. Menye de wo ye no. Agro na wudi no. Don't do it. Don't do it. Why would you do an interview today and say me rane mano? Meaning wo a menhwe na wo so nim wo ahwe na. Honorable, on chire bo me emfa wo nye TV po ensi circle ubewu. Misu mewu. Emfa wo ohuni huna me. Emfa wo enhuni huna me. On sa fe de wo hu say enu ade na wo ye why mistake. Enkofo anya asem watie baako. Se me ma mekasa mpo a sebe na sa wo se wo ye panyini a oh we yakasa ma mintie Tracey so anu asem na me final ayimra because wo de mimpo no na me ka se wo de wonya ka asem ye no kre wotimi bie wa no e ka asem atodan $450,000 hu se free tetinyina watwa Ghana ntro fa won ka no kre da se wotimi ye bold e ka se me fie me ton $450,000 with evidence. And I do na kasana. Me see what that Ghana for ache. You were lying yesterday. And no kwa di ma se mame. And no kwa che se obowa. You don't know anything about what you're talking about. Why would you come and sit on your TV and say and I dine 450 and a lakeside dine? Me the best 6 months ni tia kanyakopon me dancing. Nenka sebe. Penimuya woke na eta mamia. Enka me tuetua na sope. Me tua na kakra. Me boyfriend de ba yenye wei na matibia ye wei na mdiska na kotua. Nyankopon ene me dance ni. Papa woni me baby a o. Woni me baby a, woni me bre o. Woni me baby a o. Ken Agyapong, woni me bre, woni me story, woni me sweat. Enti so feel say wo de obi asem wo beka. A plus mama scanto ticket and a one farmer me and on so why bold and no catch wa and then I'm feel so the different edi beba. Na me die me se me ato ma Ghana for say up to nyam watch na video na enra wo ye bold e ka say me dia koma you and ni tape chrono provide it. Honorable, provide it. I don't know the meaning so you're honorable for people's private affair dear. I don't know because they be uncle for ni obi order and unko meaning say no more recorded the bechere wo dear. But me dear way dear fabra. Me see me mama kwan. Don't say you won't talk again. Talk. Honorable Kennedy Agyapong, talk. I am still calling you honorable because I still respect you. But just all the tape ni ba tape ni dear fabra. Mini wu a menhwe na Ken Agyapong ya dube po esi circle ana ya dube po esi kejetia unwu ana unwu enfri wiase hwan na enwo ewiase no menu mie no ye dia eye Nyankopon dia me se ene 18th so yes 18th of August ena ya santo Tracey Boakye me ka che wo se menye moboda mensre na medida me more branko me chida and I will always move on. Do you know why? I serve a living God. No matter me boni, me sunya me otiase. Me nye obi aboni. Me nye obi aboni. Pacho hwehwe campaign message. Dai we de yadomo. Uni shekani yadomo na de asema koso joma ama mene. Ne vice president na which obano, wo hu crowd a opia opuli. President Mahama nemu wo hu crowd a opuli. Me no ka say omo nam voter region omo year campaign. On say wanya adaje a oti radio so. Are you working for your party NPP? Now party NPP mpo no se upa omo ye mpo nie. Ubufu ya na wo beka omo secret no. Mpo no wo kra wo say you've not endangered your life. Na me mom na me endanger my life. Ken Agyapong. Ubutimi fuka se me kire kwan am we ne power. Na ya calm me down because wo na ye president. Wo na akasa obi nka bi. Me de meka bi a kire Wuna kasa obi nkebi. I was expecting senke wie nka by now ka tape no nka aba because ma celebrate wo me fi asa say na ye de me tape ba.
Minimum son, but my chilly anka me train tape. Where is the tape? Me see, I gave you up to Nyambo watch and I ain't train. Ghana for, and yes, me muadio, me buadie. But a true baby near the assembly to swa. I was a voice it out. Kennedy say, Enra Kennedy catch them or say, or want me tape. Na me dia koma you and me. Me cry the assembly the emissary and say, I don't know the John Mohammed in Ebem. Because obi a assembly from day one till now, evidence a chelese prof ex-president ni yeka ne ho asem no away. Said you utie dia by na ka dia ba wo. Ka wo dia ba ebua ka akom. Enkasa won kasa biem kasa fa tape ne bra. Fa tape no me sure say why your course akosi when say obi any tape. I feel say me ejimi for. Me want me boyfriend. Even Enra me ye video we ye no. Me boyfriend ebe da me fie. Inshira papa da ha Enra. NDC for na voter region ye campaign. Aden na wodi asem ko hye papa no. Wodi asem ko hye JM. Aden. Because you've seen say wa we ni Ghana for akoma. Ene wo pia hwedom. Obia hu. Ene obia aswensan. Oh mama family we so dey campaign. Ene obia suansuo aswansa. Ya soa NDC. John Mama ya soa NPP na se Ghana for untimi nkyere omo de omonye. Untimi nto anua enu Ghana for ani. I'm telling you. No matter what you do with this case, obia fa ne ho adwen evi. No matter what you do, plan a wafe bia sa same way, o de be hye John Mama no, you will fail. Enyo enra de TV so say de ubu John Mahama wo enra TV so say Lord na Mahama ye wo yere wo na wo didi o matem da bia no ye hu honorable wo didi o matem da bia no ye hu ana o pe John Mahama asem da be o pe Mrs. Lordina asem da be. Please leave them alone. You have insulted John Mahama to the gutters before. We know. Since when did John Mahama become somebody you respect? Since when did his wife become somebody you respect? Leave the man. Me one was says so person all the same way. O person we yadi John Mahama dibem. That is my problem. Me one was say same way. O person we ya now the John Mahama dibem. Wo ya interview awie. Wo se metonton me fie nyina na chese wani ya abremi o. What me what you fie dodo a wo me nimo. Because I'm family home. And we a penny. How dare me? Say me can't ufie ho asem. Ada yesi me mu ade. No, I won't do that. Na me kra me ye hwan say me beka wa asem. Anase ne yesi ereti mo no nya sa na moti ana. Because me dey na me respect o kakraka o. Enya sa na ti ana. Ye bu mo a eya amoma ye mu mo. Honorable, ye respect mo ho. Eya amoma ye respect mo. Agro we eye nkra agro ensese nka wo de wano betum ensese the way no akasa no na woni evidence a ensese nka abekasa because me bible ntia be challenge yourself for evidence bra ena me kan nye obi na abeka na asem obi yedi ahwe because ewi ase no ye nyina e betoi ye beja wa akọ enti nye obi na wo kana ken Japan de for what ken Japan de wo ba betwa me ne ana atemu wo na obu atemu wo. Honorable. And sesen ka sen wo de wano betum in the first place because emfa wo ho. To the extent say I did attempt them a funny say me papa ne won waye me. I will never insult you. Me nidi watem da kanyankopon kura amfa me ho nche me. Eno a waye me but I will not insult you. Enye se misro wo kra nkenya hwe but enye se misro wo. For the respect I have for my father, I will give you that. But me pacho next time. And fam for the baby ankoka and asem no kra me nka biem and a girl no ni wu a won hwe na ne fie ni nyina obetonton Ghana so pa abato nkom me nkom mako wi a obi ade me do obi ka sebe Ghana eya wodia. Ghana is not for you. Ghana is not for you. Na me se me ka kire wo ne se Yankopon hata so a wo se wo sum nyame te se de me no mi enu yenkwa asori a ye sum nyame no me mo branko mechi bi mu da
me mobra enko mechi biem da. Because me sum nyame a wote ase me buade. Only say wo come here. Mema wo hu say baby a wo keka kono me nye sa. On say nru anka wo be pa asem na ama me. Yes. Ade. Mini ho. Da bi nyam bo chena. Assemble utie ha na wetie ha. Then you come out and say yours. Me say ma asem ya wo beka bia ma mehu say ensem bebre wo twa ntroche Ghana for. Because me say na me trust you. Ah? Oh no so say not no be Bobby ho nkan che na answer. Dabi. Ai. Ka ni de si ho ba me ni ho. Me hu no camera ni. Na asema ba. Nipa obi aka ni de. Untie both side. Enu a wa yeme. Me de o pekra a wo hu. Me si din bi e wo wi ase bi afama me. Na me yes smart. Me yes smart a enka sebio ma no sisimi na so Ghana for. Enka nyankopon nhira me o. I'm a smart girl. Se me call me boyfriend fie. Na my boyfriend etwa me naked picture na video e bin sita. Se wo hu naked video and a naked picture of me a Photoshop e bi obi body ne limit so. It will never happen. Enti na me feel free, me feel big na me say I am challenging you. Me ne be me ra dem na me ko feel na me ko jimeni no me ko record no. Na enhira papa we wonim de waya wo mabrabom. Akra we papa wonim de waya wo mabrabom. For so many years. And a month for Boba, a month for di, I decided not to talk. Obia wo ne ba wo 10, ne ba wo 15, ne ba wo 18, on fa ne ba papa me to hoda. Enye wo pressure, na sebe enye Ghana for no be pressure, ene be ma me abebo me ba papa di. Me say me mo. Nyambo china Wednesday, 19th August. So when ti me amfa tape na ma wo hu. So wo hu JMA salute no. Because Ghana for nyina be hu se won ka no kre, ogu hu ani mase. Explain nyame boa because u sit na am say yes wo ye no Monday ni Wednesday. Wo dem am nya advert ma. Se nyambo china Wednesday, 19th August. So when ti me amfa video no, mo se eye me any former president na ma me on me kan wasem we biem because eno kwa answer ma asem ama me eno answer ma asem we ama me no me nka se biem na Ghana fo nyina so be hu se on ka no kre Ghana fo nyina be hu se on ka no kre me tonton me fie se wo hu amanfo cars o ma henhen fo ko ho ekoche wo mo me fie we me fancy e obi anim sa ha na mete bra na be investigation me lakeside fie ho nom no ko na koye investigation e kwa me fa so tuatua e kra che se obrefo a wo taade enye obi ana me kura ska bum na me de toye o if you me betena mu wie I know I don't have to explain myself but I want you to know say your investigation ya ansa na wasa aba abonten abedidi atem. If you me betena mu wie kura na me ntua akanwi ye. Later na me tua wie. Na sebe prominent man a wo di asem hye no yi. Enti because election time. Enti also wo good joma ma ni ase. Me pa cho wa fail ko fa strategy for. You have failed. Enra me run ma no Facebook. Me dey say na me ti o wo kam ya me yi ano enne na ye ne makasa ma ye di wo kam ya me yi ano de ode be me na de be ye me wo kam ya gese mante me yi ano me pa cho me fie nyina me nton bi da mesan atoto bi asisi bi aka ho because me guso a me wo mpese me yi nyapade ma me ba enna me sum nyame a wote ase se me nyankopon sunku mi a ote asefo wo ye kwa
I serve a living God. Me nyame o ma manim mu aseda. Na nya wo ken Agyapong no be fa so ma manim gu aseda. Cause say nyame no obo me no an ebo wo. Ono an control me no mienu ya adwen. So we are not above our creator. We know no. We are not above God. So don't say me tonton me fie nyina. Me tonton hui. Me nton she. Me mo branko me chida. Me nsre ni da na me nyemo boda na me baby aso nyemo boda because my dream we and dream nipa ho adwen bone. Adwen na da metim we no and dream nipa ho adwen bone. Media I will urge you say what time I did radio so twan trotto me so no. Any TV so I did twan trotto former president and so no. E be yanke jai never call youth door to door na campaign na NPP. So open NPP asema. That's the message I have for you. As an honorable, do an honorable job. Enye obi ni obi die asema omo dampem omo di wo mo ho. Munim senka didi ba ya on kamia mesa didi ni bia ka ho because to be am date obi hu. Nti e bia no man fa di ni nyina ma wo. Nti ka me kra de mesa di names ni nyina sa ma waka ho. No abobo na ho ato. Me ehe na ewugu manim ase akọ. Menye sofo. Menye married woman. Menye hui. Eye nyankopon na de ni favor ato me so nipa ye ho hwea enyi. Se makọ aduro so da. Makọ aduro so se me kwagie adura papa we he should strike me. Me na make from my heart. Se makọ aduro so da. Nyankopon ohata suruwe. So ma me hu yawo wo me life. Na se me nkọ aduro so da. E na me dem na de bia me te na me bompa ya. Me dem me se me nkọ asori. 31st night bi wan makọ Agyapong. But me nkwa sorry Sundays me share them abompaye because sampaye no ma ya nyamitie nti aden na nsese me koso ana me bompaye nti no se me nya eno na de wo ka no ebebem na se me ye na papa we nim makoma mu se me ya me ye boni a I go on my knees I pray for forgiveness. Yes, me bompaye me sermon ifache. Menim wo a menhwe na enra wo kan obi ne nkebe kan ya nkaba na yakofa no se wa threaten nipa ko menim wo a menhwe na enra wo kan na tu ene wasa kan no man FM Kennedy wo chiche nkwa na do you share like una ade nkwa toto amanfo nkwa so ana una achi obi se obedi 40 years and san we obedi 50 years is that what you do? Me my me list da ha enti nyambo watch na fa wo list bra because apart from say we become mema omo ne miada no menya sure say wo bibia ka bi unni she ka bi eno ani we di no on say na wo ba o man fe wasa be ka the same thing or say A+ tickets or say A+ ticket A+ ava no e ko wi ache na aye de na ma be is legon landlady no sa na nyame ye na ade enka wo ka we nka so my fi bi na ho a eno nenka wo topo nipa wo ka na asemi she has moved on. I have moved on. Please me who say bloggers be afad their news and I sleep with men to build houses. Neno eye profession ketwa. And why a profession ketwa? Unim nipa dodo ayen ware o ma ya sentem ama o yare o ma so sebe enko yi. E no bi edi obi na nka nipa ni nya fie dia na se ka obi asori a won kwa adwuma o. Obi edi obi na nka nipa ni nya fie se nka obi asori a nka won kwa adwuma o. Ye ti fie na nka o mu di ye sa na ye tototo fie. Please, honorable, please. 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 And next time, sebe as penino. Utia se me yati both sides. Utie both sides via. Na wa judge. Mentie ba ko pe. Enfan judge. Baby, I did your mama ko fa yedi wa feli. Come up with something else. Baby, I will try senka wutu anu egu Ghana fo ani no. Wa feli. And I make us say only campaign messenger. Pebi. Na baby I didn't nam ni die. Wa feli.
akra no hajo mama pa akra no hajo mama ma hajo mama wa bra me wo mempena enti obi timi di obi mo obi je ho credit sa obi ti ne baabie me na me de me ho me se me fa me relationship ba abonten na me feeling na obi prominent person na me yese papa ye ne sa prominent person o ti ne baabie wo de credit ma no nti eye because you do election year ena makoma therefore ye ha me makokasa na wo be pe no de agina so. Look for a different campaign message. Me pacho, I came here to reply you the Oman FM interview you did this afternoon. I am still made to tell. Nyam watch na nyumre. More you know minim time almost start. It's time almost starting. I me call life. O chile nyam bo nyumre the seats. O budu bo man am me jinem. O to fa ha na ma to fa ha. Nyam bo chance na e be kono. Because I just saw the tape on the bansa na ma te ase. I just saw it. Me was a blogger be a news to say Tracey Boakye can I say he will not accept Tracey Boakye apology. Me. There's someone who say I won't go apologize. I will not apologize. Say me differ. And no the come kwa apologize. Say you honorable Mr. Wu honorable. Me. My head. Me nyeshi. Me pacho me making it clear to Ghana for I have never apologized and I will never apologize because menyeshi ye nyina ye twen tape nyam watch na nwumre ye twen tape na honorable say mediama you ani no say ya na no account you ani no o tape no fuck off foolish girl na den why aden yankopon de wasi level bi so ana wo hu say wo hu ana aden. Okay. Aden. My reply Oman FM the energy. Honorable. Oman FM wo kan se metonton me fie. Me nim wo a me hwe na na ma ha JM. My be reply o. Ha na ma ha JM no you are listening on the tape. Entifa tape ne bra. Na two me nton me fie bi ada. Me ton me fie na me de to fie kese a e chen fi kro no. Inti in all no me mo branko me chida. And lastly me nim wo a me hwe na me nim de wo pa kire. But this is the second time I will threaten. And no na two wo kan say me nim wo a me hwe na obia be wo wiase. Wiase nye obia de wo. Inti me nim wo a me hwe na eno a wo kan ene so wasa aka. Na wo ka bibi twa to say wo nkasa bi. Me ye sure say nyambo cha de tape ni be wie a wo nkasa bi. Nyambo cha fa tape na ama de nye obi na kumantwi o. Nyambo ochina no se wan fa tape na ma enye obi na kumantwi o eye wana sebe wagu hu ni ma se ache Ghana for wana wan to obo anti ensem e na abeto wo bomb enti mpacho nyambo ochina metwen o program ni ntime me nyeme nyina ntem obatan ma deda me ba ma na da me braba enu na masoma no ene waba na wada na afi no net 2 verses Tracey Boakye. Tape to disgrace me. And one no. Me come no dre wu nyambo ochina. Tape no de ba nyambo ochina. Me free wiase because tape we dey any wo. The way I walk on so the ultimate wash. Honorable fa bra ma mani wase. Mani penyina who say we are honorable. What proving me wrong? Fa tape ni bra nyambo ochina. Nyankopon ya adom ochina. Ye behia enwumre ewie ma reply Oman FM de na wie who did the celebrities atem no ye wawasem who did bia who did nkofo atem eno nye me masem de o ka fa me ho no ma be yia no wie men tonton mi fie bia o tom men ton me ye bia ka ho me ye bi aka ho misika eni ubotom usika ni mi botom you don't feed me I am not running my mouth okasema anima metoto. Thank you all. Nyambo chine nwumre ye be hia time and two be life no me so me wa ha ye be hwe tape nyambo china we are premiering my naked tape ana yes naked tape na metwa no o che nyambo ye premiere de ntia me we nyina no I want to prove to NDC for say me nye ni paponi ni na me nye blackmailer me ntia mpesa me ye we nyina no say I want to prove myself innocent.
Pese me prove me ho innocent. Say asem na ken Agyapong kan. Enim ho hwe. I love you all. God bless you. A peace near the by. Nyambo chenye nwumre. Ye be hia na ye premiere naked tape no. Honorable Ken Agyapong e de beba.